17. maj se od 1990. godine širom sveta obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije i njime se skreće pažnja na sve probleme sa kojima se susreće čitava LGBTI zajednica. Problemi sa kojima se suočavamo svakodnevno potiču iz porodice, iz škole, iz kruga prijatelja, sa posla, sa fakulteta, iz bilo kog društvenog konteksta. I oni u mnogome pogoršavaju zdravlje i dobrobit svih LGBTI osoba. Svakodnevno omalovažavanje, diskriminacija, govor mržnje i zločin iz mržnje su, nažalost, i dalje svakodnevica mnogih LGBTI osoba. Upravo iz tog razloga je važno da se na današnji dan podigne glas svih nas, kako bi se obezbedilo dostojanstveno i sigurno okruženje za sve LGBTI osobe širom sveta. Upravo iz tog razloga smo 2019. godine u Novom Sadu organizovali prvi Novosadski Pride, kako bismo 17. maj obeležili na pravi način. Ustanimo zajedno i kažimo da su LGBTI prava ljudska prava.